Para rider, gue pagi ini bersama Badak Cycling, tim Badak guys, Turahwani, gue Tunjrai via Gunung Sari guys, Pangonan. Tetap semangat pokoknya pagi ini, tetap sehat, salam Esta Seger. Salam Esta Seger para rider, gue Tunjrai via Gunung Sari, baru sampai Tanjung Sari para rider. Para rider, tekan Pangonan para rider, melambat dan melemah, baru sampai Pangonan guys, Pancal Tunjrai via Gunung Sari guys, bersama rider-rider Badak Cycling. Salam Esta Seger, Wiwit MTB, rider baru. Tetap semangat, tetap sehat, para rider, rider Adam. Jangan lupa like, subscribe channel Esta Seger TV. Dan terima kasih buat Ondel Menel, jersinya Ondel Menel. Terima kasih Mas Rubin. Salam Esta Seger.
rider, tekan Pangonan para rider, Pancal Tujrai. Ayo Mas Biru. Bungkal. Kesel leren guys, ngelak ngombe guys. Ruwet jotos yae guys. Piring guys, helmnya guys. Abutan helm guys. Tetap sehat. Tetap sehat, tetap semangat guys. Salam Resta Seger. Tekan Pangonan para rider. Wes Tujrai. Guys, 12 Gunung Ungkal ya Gunung Sari. Salam Resta Seger. Istirahat guys, mungkin sehat tetap istirahat guys. Semurdok, teh panas, kekuatan nih guys. Wes Tujrai, desa wisata Pancasila guys. Teh dulu guys, bersama tim Badak Cycling. Salam Resta Seger. Oh iya, Mas Heru bersama keponakan ini. Kamen Rider, oke? Salam keponakan. Kamen Rider, halo, oke. Tetap semangat para rider, tetap sehat. Salam Resta Seger. Salam Resta Seger para rider. Sampai desa Perdopo, Kecamatan Gunung Ungkal guys. Sarapan segodok pokoknya, teh panas. Tetap bersama Badak Cycling Club. Jangan lupa like, subscribe channel Resta Seger TV para rider. Dan ngontel-mentel Mas Rubin. Salam Resta Seger. Oke, para rider,
Sudah masuk Gunung Mungkal Por Rider. Sahdu mendayu pokoknya. Menggos-menggos. Tanjak sithik para rider. Wisata Anjrai. Gunung Mungkal, guys. Medan yang berat, jauh dan sedikit melelahkan para rider. Sungguh medan yang berat dan melelahkan pokoknya para rider. Oh nelo dhewe bro, pancal dhewe bro. Badak Cycling Club, salam Mestes Seger, Goes Tujrai via Gunung Sari guys. Pati, Pangonan, Gunung Sari, Gunung Mungkal, Jrai guys. Nggak mampu bos, berat bos. Salam Mestes Seger. Alon-alon waton kelakon guys, germat asal selamat jarine guys. Finish Jrai Gunung Mungkal guys, dengan kekuatan segondok Badak Cycling Club dan Mestes Seger TV. Goes Tujrai via Gunung Sari guys. Sugeng rawuh ing dusun Jrai para rider. Guys, petane guys. Kita tekan mana guys? Tekan sini guys. Delok guys. Nanti kita ke puncak Tanggulangsi. Kita mau ke puncak Tanggulangsi. Nek gak iso di video ya mohon maaf guys. Salam Mestes Seger para rider. Guys, dengan peluh keringat, menggos sikile pokoknya kram bareng guys. Wisata Jrai.
ngopi guys, ojo lali. Tetap ngontel, tetap sehat, tetap semangat, menggos-menggos pokoknya. Salam Esta Seger, Badak Cycling Club guys. Ajar mentah-mentah ini sama tim Badak. Finish, dirai guys, istirahat di tempat, gerak. Melanjutkan perjalanan nanti ke puncak Tanggulangsi. Semoga baterainya nggak habis buat merekam syutingnya. Oke, para rider, salam Esta Seger.